شب باش تماشوان نیجا ام به برنامه کی جیان و چانده تیزا بوارانه میوان من ایرو هوال حسن ماموسته حسن کنیانیشه ام ایرو لسر پرتوگا بردیلا کردستان ام باخفن yani di Portugê de îro tiştê nivîsandî mamoste nivîsandî em ê serûra hinekî nîqaşê xwe vê heftê jî berdewam bikin. Wek her heftê em bername çand û huner û wêjeya Kurdî pêşkêş dikin. Îro jî mîna me got bernama me li ser Pirtûgekê berem dest bernamê bikin em roja 15 tabaxê wek li ser navê Ewro Kurdê em li hemû gelê me pîroz dikin û li mamoste pîroz dikin. Mamoste tu bi xêr hatî ser çavar hatî weşan Ewro Kurdî. Saxben serçava gelek spas boî mêvandariya we ku qebûl kirîn. Gelek spas ji bo bernama we. Gelek spas mamoste. Mamoste em berê bi temaşvanê xwe tev din naskirin. Hesen Kinyanîşkiyê em pêşî wî nas bikin hinekî em ê jê şûnda derbasê naveroka Pirtûgê jî bin. Belê. Navê min Hesen e ez ji gundê Kenyanîşim. Ji ber ez dixwazim bêjim paşnavê ji ber ku em bê dewletîn em bin destên me paşnavê dewletekê nedanaye ji bo min cihê herê pîroz cihê ku ez lêj dayîk bûme. Navê gundê min ev e. Me bi wî rengî ez têm nas kirin di nava civakê de di nava tevnên civakî de. Gundê min dikevîte herêma Zapê de navbeyna Zap û Zagros bi hev vegirê detin gundekî gelekî xweş e. Sala nû û çarê demê herêmê gund xirabkirin dest pê kirî û komkujî li ser mileta çê gundê we derdorê çêbûyî rewşên wisa nexweş derkeftî gundê me jî di dawiya destpêka dawiya me deh da gundê me jî bi şeklekê ku ya hûn hemû tên kuştin yan jî ji vê derê derkevin bi wî rengî dest pê kir. Em derkeftin em derbasê Başûrê Kurdistanê bûn. Êdî çîroka me wisa dest pê ket yani wargeh hetam gihiştê Mexmûrê ya qonaxa dawê Mexmûrê bû û piştî salên 2014 şûn da rewşên hatina Daişê çêbûn û hindekî Başûrê Kurdistanê Iraq giştî rûşelata navîn tev li hev bû ji ber hindek sedemên wisa ne ku mirov naxwazitin jî sedem çêbû em derbasa Ewropa bibîn. Min di dibistanên heta dibistana Amedeyî min li Mexmûrê xandiye piştî wê jî 2 sala min akademiya ziman û dîrokî xwand. û sala 2004 jî min ez derbasê zanîngeha Hewlêrê zanîngeha Selaheddîn beşê mamostayî bûm mamostaya giştî. Piştî min zanîngeh xelas kirî li Mexmûrê me akademiyek ava kir li wê derê yekem car me dest xebatê kir yek ji kesên ku me em grûbek bûn me herê zêde ket berdada û me ji xaniyê wê ji dersê wê ji her tiştê wê me amade kir em çend kesek bûn dorê 10-15 kesan bûn. Ew akademiya Şehîd Ferhat Kurtayî bû. Beşekî wê jî yê peymangehê jî Şehîd Kerîm Katû jî şehîdekî tevgera me ye û di heman demê de mamostayê ziman bû. Li ser wê me ew ava kir. Heta 2016 em li ser xebitîn em tê de xebitîn me bi sedan grûbên xandevanan ji derve û ji hindir me înan wê derê perwerde kirin hindek 2 sala hindek 6 meha yanî bi her şeklekî me perwerde kirin di çend beşan da beşê mamostayê beşê tenduristî beşê ragihandinê ji bo ku em bikarîbîn wê demê de pêvajoya Rojava dest pê kiribû şoreşa Rojava dest pê kiribû pêwîstî bi rewşekê lezgîn ya mamostan hebû ji ber ku di her qadê de em dixebitîn bi taybet qada perwerdê ji bo me firsendek bû. Di çî derê de firset hebî divê mirov dest bi perwerdê bikir bi taybet bi zimanê dayîkê ji ber ku hûn dibînin wekî lehiyekê li her cihekî 100 sala şûn da asîmleya zimanê Kurdî dest pê kiriye. Yani em jî li hemberî wê divê tekoşînê de bûn me wasa xebitî sala 2017 şûn da dawiya 2017 şûn da ez ji neçarî derbas Ewropa bûm hem rewşên tenduristî hebûn hem rewşê siyasî hebûn êdî jiyan li Başûr ber bi dawiyê ve çû ji bo min dest neda eger
اجی یک جواک حسابم حکومت دست دادا خلکی مدا زاروکی کردا امولات خانه بردن فقط هم روش جانا نچاری نمخابن روش ما بفیرن جلوه درجی ام هاتن جه بون جه نبون هدی او خبات کل به دریم دست بکری مثلا برای پرتوکا بردلا آزاد بردلا کردستانه سال 2015 2014 من ناف گلدا به آلیکاریا خاندوان کل آکادمی دخاندن ما کو تشتت ناوا ملت دایت کلتوری ما همه کوم کرن من اوجی کلیه برهمک بر سالا که درکتیه برهمکی فولکلوری گلکی بنرخه و باشکی مازن ج فولکلور خا مجمرن رزگار کلیه مکلی آرشیف او یک پشتویجی چیروکا پرتوکیجی چوا دست بیکر مامۆستا بەرێ دەرباسێ چیرۆکا پورتگێ بن ینی بله. هەنێکی پرسێ من دایی از ینی ئەمێ کرم. باسە چیرۆکا پورتگێ بکەن ینی ژیانێکی کۆشبەری لەسەر خاکا خۆ کۆشبەری ینی ji باکوور îşte li başûr li rojava herî dawî jî îşte derbay welat li Ewropayê koşberiyekî di jiyana te da yani xwe dest nîşan kir yanî di nava vê koşberiyê da bi rastî jî berhemê li ser zimanê Kurdî û em bêjin çoqa koşber jî li ser zimanê xwe pêşxistin û li her warê jî li ser zimanê xwe jiyankirin bi rastî bingehekî xurt dixwaz yanî îradeyekî xurt dixwaz yanî em dibêjin ziman nasnama mirovatiyê ye eger wê nasnamek tune bana mesela tekar bû di wê kampa Maxmûrê da yanî em hinkî çîroka Maxmûrê zanin yani yek mirovekî nikar bû ser ya jiyan bike ez bawer استکارم بله بله kerem ku mamoste kerem ku mamoste kerem ku نها استکارم وی بیجم بری از درباز مجاری ببم وکی پنابرک کو عمری من همه به پنابرتی و چو 3 سال درباز کردن زاروک بوین ام چون حتی نها چه نخوشی و چه زحمتی و چه تشتکی کو من ندی تنینه اشترا بیجم به هر شیوهی جی فقیری بگیره جی روی بگیره جی کشتنی بگیره جی گرفتنی بگیره بلکه لمخموری مالبات اکنینه یعنی کو 2 زاروکی وانه چوبن جبوی به آخه جان خانه دابید و جان بین سر مسئله گوتن آخه از بیج مگو بری در باز مجاری ببن جسر و زحمتی همیارا شانس که می گله که مازن هبو یک ام به کردی مازن بود او شانس که گله که مازنه یعنی حتی هر کسی دیت روشه که دا تشتین نخواش ببینه دمه که دا آن به شکل جدا ما همو زحمتی دیدن لیان به کردی مازن بون شانسی می خواندنا به زمان کردی و به تایبت به 2000 آوایا هم کرمانجین و هم جی به سورانی نها یک جه پرزگیره که هر مازن دناوا کردان دا کو دیالوگ جی زیده چه نبیتن جه هفدونه فهم کرنه این بینن ملت ما نیوک زمان خوشبیر کریه مخابن افتشتا بوان بلکه تشتک جدای آلی تندرستی دا آلی درونی دا جبر کو انسانه که بخواه مازن نبه به جیانه که بیانی مازن ببه او انسان حتی تو کاری دو جنش اصلی خواه یعنی مخابن یعنی نه از بیجم راستی اوه تو چانده جیان که تو اوی تو کیشان زمان جیان که تو اوی نیت چه بلا ببه اف نبدسته ما یفتشتا تشکی خوازایی وسطی هیس کرن و جو ام به کردی مازن بوین اگر ایشما به کردی بویه اگر کیف ما به کیف ما به کردی بویه اگر زحمت ما به هر چی ما به کردی بویه وش به تایبش آلیه زمان زیرتر جی آلیه فکری دا آلیه رخستنی دا آلیه پروردهی دا هر تشت به کردی جبوی ویجی او نخواشی جی دیسا جی خواشید نوا و نخواشاده جی هبون از طرف بجن یعنی هر سردمه که روحه که خواهیه هر سردمه که گیانه و جدایه براستی دنا و نخواشاده جی مخواشی آواد کرن یعنی شر خواشی و نخواشی هم بود لی ایاز همیا باستر پشتی همو زحمتی ها ایرو که هم به زمان خواه مازم بوینه هم دکارین دیرو که خواه باش لیکونیم بکن هم دکارین زمان خواه باش لیکونیم بکن هم دکارین بر همین گله که باش چکین هم دکارین وی بیجین شانسه که ام بخواه خواه ایشین خواه بینی نزمان شانسه که ام بخواه خواه درد خواه بکنه بلگه و نهیلیم بمریدن جبه که یک جگازن دیمین هر مازن چیه ام ببیجین بابا و پیر من تشش مرا نکریه
نخواند بون دهاتن خواپانده نزا دهاتن چلیکرن ببینه بر همه که کردی نه تاریخ نه زمان نه بوده بجن تشتک همو به زمان بیانی نه اوجی نه راستاتن نویساندن جبوی بیجی تانگاسه که گله که مازن تکشاندن لی چه دبد بلابه با جده که دست پیکر چه بو هم تکانی بجین یکم پنگاوا پرورده یا به زمان کردی بش زاروای کرمانجی جوارگی ها مخمور دست پیکر جبهری پشتینگی در باز گلی قیامت بون و اتریش و حتی نینو و نهداری و لمخمور آستاوی یا هری بلند چی بو در فتح مدد خانده در فتح که قط نکاره بتشکی راوه بکن جبر چما باور بکن دست مدد جانا نه کاغذ هبو نه پینوس هبو حتی من نویسی خجال جارا به رجوی نویساندنه یعنی رجوی لسر که اوره که بنویسینه دمات وی دخوینه بگمان بیرا دمی در کتنا نویساندن تید کو هنگی به خشته یا به کرپیچان نویس شد کرد یعنی ادعاله که دا وصایه جبر به در فتیح بو ام در روی دا بون 4-5 سالا ما خواندی مروزی که دا خانه که دا نخواندید بن چادر که داد بن کپ رکی بن کولی که بلکه آگیر پیت کرد پینت کرد یعنی وصا بو فقط پشتی من زانکو خلاص کردی براستی و پشتی الوا دراج مدست خواباتی کردی من هیست کرد جه نگرنگه سری که اوره که به لبن تراشه که جیبه اگر دوسته کسی بکارن تشته که آوا کن علم گرنگه جبه که هم تماشای جانا گلک فیلوزوف و کسی این کنه ها ده دنیا ده جناب بودن کن هم بکن ده پارقه که ده خواندنه ده دوله که ده خواندنه یعنی جهن همیا وسا دیارن جانا مخمور جی وسا بو بوی رنگی بو ده بن همو زحمت ده ده بن همو نخوشیان ده کمکی انسان ها دست بکره و ایرو که به 100,000 خواندوان هنه ایرو که پرتو کتمت ده آستا انیورسیتی ده هنه ده آستا زانگهی ده هنه ده باکو دست بکی حتی چند تاوو که ایده نویساندن گل کسید مزحمدی بیتن اما براستی جی مامستای کل مخموری دست بکری یعنی کهوری بنگهین یه جبوی پرورده زمان کردی بشیوه که گل که راست و درست هات یدانا لسر فکره که نتاوی لسر فکره که هر تشت کردی به بله مامسته براستی همو پارچه کردستان جبوی بنگه محمودی دا میناک جی یعنی دل زمان کردی دل پیشکتنا دبستان دا میناک یعنی هر زاروکه کی و هر خورته کی محمودی بخو مامسته کی زمان کردی مامسته از اینکه خواستم بزرم هنه کی نوا پرتوگاته یعنی هنه کی نوا هون دکارن جمره هنه کی بحثا چیروکا درکتنا پرتوگا بردلا کردستانی بکن مامسته یعنی اف چیروکا بردلا کردستانی چاوا درکت پیشتا بله از کارم وی بجم اوجی به آستا یعنی به سایا پرورده یا اکادمیا شهید فرهاد کورتایی من دست بکر از بدری مامستا بون بشی ویجه دست بکی گله کوالی ملوی داری هنه نوت گله که باش گرتنه روش ساعت همه تش گرتنه او تشتکی باش پاراستن دست بکی نیرینه کبو حواله کبو دوی مپرتوکا و چکر با والحاصل هنده که مبارا خدای زحمتی آوادن هنه پشتنگی اسرا بون مچکر دبار کاری خورا از فکریم حوالین در دورم جه بون ما جهدو بسیار که مرینی شو هفدو دان من رینی خوش هفدو راد بوتن کاچی شد که و دمه من چکر اسرا بون لمخ موری محسب که چند گنت هنه دبار که هنده گنت سیساق مالن لی بلکه هنده گنت مالا که اف ملتجی پرانی جهره ما هکاریان بوتانه هاتیه الجهن دل جهه بون اما گله که کیم بون اسرا بون من چکر گند اصل اختیار گریام دایک و باب از گریام ملستای چکر خاصه محکمه ها تلفونی وامه گرد من حاضری خاکرن من جهازه که دنگ بخاکری بدر خطه که کیم هر شوه من بانی گنده کتر هم لماله که دروی نشتین و من بيسيه برسي منها بون من دبرسين تديت افجي هيجانا كي جبالكو ام كرت براني بدما دبيت شواكي گفتوگاكي رسمي دي هر تجد خامبتا لي من وي داري بيشاوي گرت من جهاز خادنگي وقت كي مدگو همياجي رحت يعني تشتكنينا او مدبرسي واجي برسف دبر چاوت خاد هندکا گوتنو خط نيويدا تلا يديت برسف دا يعني
بلکه هر گنده که 3 ساعتا واسه من دنگی وادیگر رجال گور وا پرسا ایدی تش دهاتن بیر آواجی هیدی حتی من قاسی نزدیک 200 کس 250 کس من رپورتاج پیدا کردن من گفتگو پیدا کردن لی بکومی و جا بویر هم بوجب بشخصی جه دست پیکی حتی از کارم لاوه پرتوکام جه 12 بش جه 14 بشا پیکاتیه بشایی که راستیا و خاکیه یعنی راستیا آخا کردستانیه که ناف کا مزابوطامیه از کارم وی بجم یعنی و خاکیش بوم رواهی چه کریه و ایرو رفشا و خاکی چیه و جا هر هفو که به شکل که من هاویته به سر که ده هاویته دوزانی هندک بلکه بخونیم کیف هایش مجاره را بیت هندک بلکه بخونیم بجن اف چیه یعنی چه ماج هفدو ناگره جبکو هر تشت سر و آخی دست پیچیدی لی ایرو چه اف آخی مینا که کی بجم ناف لسر و آخی چیمون لی ایرو اف آخی بین آقا چما یعنی زمان لسر و آخی هاتی آقابون ایرو که چما زمان و خاکی بیانی دی حسابان بنینی و به صدام تشتین دیت واسانه چونکی نها لبنیرین نه از لبجن یک و دوچن لیکولین دیکن و لسر جهن شوی نوار دیروکا 20 سال در تخن هیا یعنی اف راستیا بیه شکفتان شاندر راستیا کیا بیه یعنی وجاج بویوه من مجاره که سوی نویسان مجاره اندن اف مجاره نای دستی که همه بکرتی نویساندنه به چند پرکا مجاره دوی فدازاتن ملسر ایرشون عثمانی نویساندنه قشکرنا بشکی جواکی و پشتنگی دا صافت نایده یعنی پلون پروگرامی و چاو نه نگی سر نویساندیه اما بجید ارمان قرد کردن پشتنگی کردین ازیدی پشتنگی عشیرا سری خاراتی بر حاصل به شکلی من مجارج درباره ویدا نویساندیه مخابن همیشه دنگ یعنی تشتکی کو بلگه نبس کسی که های عمری 8 ساله جواب خوابه هستی جواب پیر خوابه هستی چیروک به سری ویدا مایا من او چیروک گرتی ناوی همیاجه مجاره دنیا سیام بجین هاتنا ایرسا بو سر کردستان باندوراوی به تایبت تبلیغ دنابرا کرد و فلاحان دا یا مسیحیان دا کریستیانان دا به چه شیوهی بخواب کار اینا و اف ملته هندکی دشمناتک نابین آوادا چکر خلقی کردا جهبون یوا جهبون هاتنا لیستوکا هزین بیانی اف هیا یادن هاتنا انگلیز هیا توی دایره بلکه جالک تشتن انسان هنه بلکه قبول جی نکن فقط راستی که داره هیا به بلگه هاتن آوان هیا باندور آوال سر کردستان هیا وکی دن لکردستان پلان عثمانی یم و شارتی مکه چوا سیستما جردوانتی نه سیستما سردم پاکتی داره سیستما جردوانتی دسته که عثمانی دهاتی حتی آلاین حمیدی جی یعنی افتشت پردایه پیش لی چند جورین جردوان هنه جردوان بچه کنه جردوان بچه کنه جردوان به سر آلی دین خبتی نه هنه اوه همو جردوانن یکو خدمت دجمنت که بچه که بلا بکه او جردوانت یعنی وجا که ارکی وچه میسیونه وچه او ویدیارت کتن اف هبو یه مجاره پشتوی سرهلدان کردا وش گستنا به دست خواهینا جبرکو هر جایی که دولت جردوان اکلیب جیش کریه و جا که آقا با شیخ با ملا با یعنی هر یک برنگه که تزانو به سروی من نویساندیه پیلان و پروگرام تو چبون شوانه محرمه که سر خراب که الهرم آدن تق و بند کفت خواهین تشکیل درد کرد دست پیچ چیه گل چجی تدهانه که رول خواسته به خرابی لیستنه حتی از کارن وید بجم جبر هنده مجبوری به هفه گریده دما تفجیر آزادی دادم گریلا لسر چیان شرد که بر 20 ساله نه سال انداویدا به هزاران کمکوچی چیبون اسکر ترکات شو اجل گریلا که نه برخوا و زاروک کشتنه به صدام بون توسه که نه دشمن فقط ام ویج بینه که دو سال 1927 حتی سیه داجه سعدانش یعقوب آقای اروهی هریما بوتبیجم شر نخه و درا گلک سرهدان چبون پیلانه که بود و دما دجی جلی کردی که بونه بخوا هاتن شناکو سرهدان بکنی کود سرهدان کن همه جتن کشتن یعنی افتشتاد تاریخ دات عثمانی هر تم دیرو که خوانده کریه و حتی ایروجی یعنی دوباره کریه هر دوباره که ابسر کتنه اف پیلان واهنه
اف مجارانه همه با کرتی من نویساندن نزیده درش جبر کو بلگر دسته مدانه بون لی یندی ایرشن کومار بوسر کردستانه پشت کو سرحدان کردات تیج برن کومار آوا بو چوا هاتن کردستانه به چه شیوه هاتن به چی جان درفت هاتن به چی جان کرد ضعیفی کردا و دمه چه بون نری خستن کرنا کردا سادم چه بو جبر کو سری کردا همو کشته بون تشک نه الابو فرصت که مازن بوجرا تشته بو من سر وینویساندیا و پشتوی مجارا هر گرن که به درکتنا تفجیر آزادی پدیکرا ایدی مجارا برفره و بویرین کو تاریخ آوان دیار گندین کو دکم کجارا در باز بوی جویری شون دایه یک به درکتنا پدیکرا دربای لشکری چاو دست بکر چاو قوات خواهی عسکری در باز کردستان کرن چاو هاتن ایرشی سن عشیرا کرن سر حریما کرن و به هزاران انسان کشتن اف همو کسین شاهد هنه یعنی شمارا گوتن و مجی نویساندیه مجارا نهی ایرش و زختن دولتا ترکیه لسر گندین کرده و جا گند ایدی هرین گرتنه جن استراتژی گرتنه همی بجین مثلا هزه که مزان آنینا هرما قلابانه سر عشیرا بویان گله گند وصا جهن استراتژی گرتن ایدی گیم زده قوات خواه بجه کرن جبر کو تفجیر آزادی درکت که هیچ درباز حریم نبویه فقط وانه آمده کاری وی کرنه بزانی چما جبر کو دما آوابونا تفجیر دا کسین گلکی زیرک هبون دولت جوانا دا ترسیا جفکریوان دا ترسیا دزانی کو اف بگمان وی خطا و نخطا وکی هندک ریخستن دنه جبر کو به دربه را به سادان ریخستن هبون همو وندابون چما بلکه به سادان جوانا همه دولت بخوا آوا که نجبو خلکی مجیل بکن جبو که رینه داین که ایدی سری خورا کن دوزانی اف بو سادم زلال بونک چه بیتن کی حوالی وانه کی حوالی کردای ایدی لوی داره ریجه هشتا دوریانه که و مجبوری هر کسی که زلال بکن واسه چه بو بسبب من نویساندیه بشدن دمه جهت سال نوت شون داوا در دورات تدید سرحدان باشور چی بو اگر چواجیبه در فتک لکردان و بو به سادان انسان مای ولاد پاریس روین در باز باشور بو لوی درجه دولت گل ملیس مروان دینا با کورج کشتن سری واجبت کردن دینا یعنی چوا خبر دان دمار باشور دا چوا کاری لوی درسی خوراش خورا چکن چوا کاری ریخستنا به هفرا بردن یعنی جبر کو افتش تاریخ دهاتیه هر تن کرد ویک را بردانه ترکات تجارا کار خود دشمناتی خود دسته خانه کیه دسته کسک دند کریه و او جبوی حاکم مسئله وجا اگر او حاکم مسئله به راستی چوا درکه و دزانی اف چی بو و پشتوان شرین چی بو سال نوت دو تدید نابینا کردان دانا کوکی چی بو مخابن نوی شش تا او برین یعنی مهمیا دیشینه هم باکور هم باشور ایدی وارگی هازلی هیا مجاره که برفره لسر وارگی هازلی هیا چند مالبات مایی کن حال مخمور نجیش وارگی هازلی بوندم ایرشا سال 1992 چی بوی نوت دو نوت چهار بودم تاریخ نهال بیرامنینه چی بوی وقتی 52 طیاره ترکا چو اثر دا لوی داری چند مالبات مه بون از چون من با بواب خاخ را آخویه زوری که وان پیش جاوی و شهید کردن مالبات وان پیش جاوی کجی نمایه نتکارم مینا که بدم محمد هاشم هیا جگند حلال گردای قلابانه یک جگند هر مزن یک گویانه محمد هاشم یک جو مالبات کو هر بدل دایه بلکه جوارگی هم مخمور یک کسی هر بدل دایه یک جو مالبات او مالباته او بده هم مالبات اندرجانه لوی داری او هبو مالبات دو دنجی هبون بداری من ناوی همیان نویساندنه زوری که و چوا شهید کردنه چون ما به شخصی وان را من هدتن کریه به روزان یعنی مذهبی مجاره آخویه مجاره برفره لسرویه یادی تر پشتی که هیدی تفجیر مازم دبا ایدی دولت به زخت لسر گندا جردوانی فلان بوان یک و قبیل نکرن ایدی آرتخت از بکم کجیان کرن یعنی رواندنا انسان الفایلی مشغول به صادم تیدانه یعنی چا برنه کشتنه چیلی کشتنه جنازه دیتنه ندیتنه یعنی چه وحشته که تو بیجی دوی پرتوکی ده های اشتر راستی بیجیم انسان بخوینه و محقق
و بگریتن جبر چما یعنی هویتیه که نه حساب کردیه که انسان بینه که لیته ده هیا بله مامۆستا اره ببوره مگو بس که خلط هبید نه مامۆستا یعنی بلکه دسته جامعه را خاندی انسان نواد نجی بخوش یعنی گله که جی باندور بونه چما جبر کو بصدام بویرن اسکنجه کشتن هوانه یت وحشانه دناوا و پرتوکی دا هنه به بلجه کره چه کچا چوا رواندنه ساعت چندش کیش گنده رواندنه و پشت جنازه یا به چه شکلی هات ندیتن همو من وصا نویساندنه قاسی کشناده حتی گلک تشت من جا او بلجه جیتنه اوین کو در کفتی سالن داوی دا لخام کر هاتی من گلک بلجه شواجی که گلک تاریخ جبر انسان روان دبون هندک انسان مهبون بلکه برای و شهید که فقط بخوابن تاریخش بیکریه نزانی چنگیه حتی تگو فلان ساله تدی جیانا کرده همه بیرنگیه فلان ساله فلان وقتی دیرو که دیار نینه من گلک تاریخ شوی داری گرفتن و من بسیار جی که مروفت ورا کف ما پیوندیه لبا کورجی اف هیا مجارا سیزده وارگه ها بهیره تایید پشت لسر گندا او زخت کرد و ایدی کمکوژیا دست بکرن گند مثلا تکاریم بجیم گند شریش گند زراوک گند حلال گند بیگال تل منطقه شمزینا یعنی وحشت اک در باز بویم از بوده بجیم کنیانش بیترود سیوی اف گندان الوا متقاجی چند انسان هات نکشتن چوا کرنه اف ملتا چوا رویا چوا کمبو و چوا جی دولت دست بکش بود کشتن ریکر بود ماشو بوی ریکتوی در یه بمبردمان که تمیا شهید بخید تو کسی نهیلیدن آرمان جوا او بود جبوی لوی در پلان و پروگرام کو چه بویو ملت کم بویو ایدی روشا کو دولت وکید بجن حساب بخاطری پک نهاد روش زفری شکل جداتر و لوی در چواری خستنا ملت چه بود چوا به حبدورا کم بون و شویرشون دا مجرب دی فراجی چیه چوا خواه ارگانیزه کرن و لهنبری نتوین یک بوی مافه خواهی پنابرتی سیاسی خواستن یعنی چالاکی هاوی تدایه کسین تبلبوی ناویوات تدانه اولوی داره به یکم جوری جبوی پروردای از زمان کردی لوارگی ها بهیر دست بگیره بود هرچند تام رسمی دست بینه که جیج برکنده که ناکوکی در کفتن زختن دولت ترکی نسر باشور پر بون و نتوین یک بوی جوی دمه وکه نونه که ترکا بون راستی مجبوری زخت کردن گفت دوی هنج سنری ترکیه در شدن یه باکور کردستانه جبرد ترسی آمزانی نف ملت هکاری ملت بوتان به روح خواهی کردواری به روح شر گلکی پیش کتینه یعنی بعد که عالی سیاسی در زیده خواه پیش نخستینه بس شر خدا یعنی به صدام قهرمان وسط در کتنه دوی ایرو که چیرو کوان ببا سینمایی که کود دنیای دا عجیبی بینکشاندن جبر که راستیشی نه ده چپرتوکین آینی دا نه ده دیروکی دا نه تشتین که عالم شخوره خیال جی حسب کتن رومانا چید کتن جی جواتش تا در باز کریه یعنی اوقاس انسان و صاحبونه که لایق هنده نمرو جیانوان نه پرتوکی 10 پرتوکا سر بنویسین جبوی وی آلی دا دولت گیرانیا حرم بوتان هکاری دزانی جه سرحدان شیخ عبیدالله نهری و حتی که تفجیر آزادیه دولت گلک هاودان کرن جبوی که ریخستنا کرده پککه در باز وی حرمه نبه جبال که روح وی در ازانه یادن لباشو جی دشورش این باشو دا جی ملت میوه داره اما بیجا مالبات نینکو یا بدل نداری یا جی خدمت نکری چونکه ملت که جهت شیاییه ملت که روح کردواتی سخت صده جبوی دولت جوی ترسیا و زخت کرن ملت شوی داره درکویدن دور بکوین چونکه آرمان جا کو گرتی کو بکرن رکنوی در الویر بمبردومان بکد تک نهاد جبر دنگ ودا پنابرچه سیاسی ستاند نتوین یک بویل خواهی در کردن این مجبور زخت کردن در باز گلی قیامت بود دوینا باید 3-4 ماه در باز بود هندک پرتوکی دا دیار بیتن الوی داره آرمان جواب و شبکی در باز بمن وارگی ها بهیره بگیرن و شبه او در باز ملت در باز بی سی وی بود جه خواهارتن وقتی که دسته واجه نگیرید
جبر پیلان هبون که آپراسونه که عسکری بشه و که بیتن وصا بکرد در باز به شکلی که دیالوگ و ناکوتی و حتی انبار و فکسیت سر دار شب گوده وی هنجوه داری بیر بکوون و حتی جه پیدا که گلی قیامتی گود کویت تانشتا چیای گاره چون اوی داری پشت دنگ ودای که پنابر چی بونه جه همه گنده هر کسی که خاطر سیا ایدی برای خدا باشور ملت کن بو ایدی ورگی ها مخمور تیری نکه در باز اتروش بون یعنی ایدی بو 20,000 30,000 انسان هر زیده بو دنگ ودا ایدی تشتا کو دولت خاص بجه نهاد روش گهوری سیستما پرورده آوا بود تشتا کو دولت ذاتن قافقاس یاجی دبستان کردی ها باوی ارش کرد با اما ایدی تو داری بخوا به زمان خواه ماموستای وان و هر تشتی وان چه بو افجی روش زفری روش جداتر لسر واتشتانه همیان ملی کولین کریه من نویساندنه مجار گند ناوی همو گنداتی ده هایه لیکیش گنده کم کجی چی بویه لیکیش گنده کیش انسان چاوا چی بویه گرتنه کشتنه رواندنه لباشور لباکور حتی کودگیهی تا گلی قیامتی تیده هایه به ویرنگیه پرتوکان ما مسته یعنی براستی بردیلا کردستان ناو کیش پر بالکش یعنی بالا مرا دکشینه یعنی چما بردیلا کردستانه چما ناو کیوسا اشترا بیجم جبرکو ده هلا پره که وی پرتوکی دا بدهان بدل چی بونه براستی یعنی بدله که گله که مزن هاتیه داین یا دیگه اشوارا بیجم دست بی که من ناوی وی خاص بکن بردیلا آزادیه لی جبرکو آرمان جامن یا من تماشا که از بارتیم فیلم ایک رومان ایک تشت ایک دم بوی رنگی هبون نیی که من وصا بهیست بو مگو نابیتن من ناوی که بردیلا کردستان و ناوی راز جی اف بو جبرکوش بو کردستان اف بدل همه هات نداین یادن دوی مروف هر تشتی که چه کرد ناوی ولاتی مروف سر بید چما؟ جبر اصیل بکردی پرتوکی بکم انگلیزی یا فرانسی اگر بشن بردل آزادی دبک و بحثی بردل آزادی ولات کردن بکن فقط اگر کردستان با یک سر او کسی کو قپا خواهی ببینه و بزانیتن اول سر کردایه لسر دیروکا کردایه لسر بدل اینکو کردا دایش بوی آزادیه لسر وی من وصا اوکر تابع من يرينا هوالا جيجد بطيبات هوالا كي ناوي برتوكي هل بجارتي وداخاص كي قد بلا أفبا جبال مجالك ناو بسيار كي مجالك كساجي فايواندي كي رم تقارين چه بكي ما ناوارو قد ما قد ناوي وچه با داوي دا أف دركت جبال كو هوالين كو جالك إيش كشاندنا وبدل دانا وپارچش لشي خواجي دانا جبوي آزادي أف ناف قبول كريا بجي وصا جتيا بس بله براستی جی مینا مگو یعنی کردستان بدل دخوازه یعنی اوجی گرابا امبیجن بحث کرنا تا و بردل کی به 1000 سالا هاتی داینه هنه که ناوروکا پرتیگه جی دیروکا کردا و ناو خوشی جویل داده یعنی مرا کارو سابج یعنی بیاری ده کردستان دا او دوغرا و کردستان دا بردل هاتنه داین ناو خوش را دیگه براستی میچال ناو مذکر پر بالا مرا دکشین yani yeki ne kurdiş bed ev dikişin ya mesela balava dikişin yani berdela Kurdistan yani mirov dikişinin navaxı بگمان وصایه دوی پرتوکی داد کارم تشکی بیجم یعنی نه هرتم قاس 8 سال در باز بوم مجیلایوی 3 جار ما پرتوکی خراب کریه ما چه کریه جبر چما امی بیجین هفته گنتنه چیروکا هفته گنده وکو هوا یعنی من چه قاس لبر خدای کو اصله هلم دوباره بون چه بید و تشتک نچاری جی باف مجار همو تیدا جبوی من زحمته که گله که مازن دید بوان تشتان و من گله کجی من گوارم بخوی نهاره ممکن هنده جاره از 3 ماه جهه که آسیت ما منت کاری در باز ببم یعنی از سکری من فکری کاز چاپ کارم و قناغه در باز کن اف هبو لی هر داوید تشتکو من خواست راستی جی بالی کاریا گله کوالا دوست و حوالا من اف به شکل که جهان ده انجامه دبکو یک جبر همه بو من هر زحمت بیتن یعنی هم آله که دا من اف بویر همه جیان کرنه بلکه قاسی حبره لسر وی پرتوکی هاتی رجاندن بلکه شوی زیرته مرونده که چاوی خارجاندن جبر چه من بویرین وا دایکا بویرین با وان کسین دایکو بابین وان زاروکانه یک و یک مگوهدار کریه همیا جی
به کسرک واسه گوتی ایدی من نکاری خواهی یعنی از براد گریا من نکاری من بویا همه جیان کرنه از کارم بجم از شاهد و بویره همیامه جبروی زحمت های بومن گلک بو لی تشتا من شخوره کری آرمانس راستی جی زمانه که گلک خوشه گلک زلاله از بجم کسی که بخوینه نممکنه ساده نوت و نهج فهم نکرد زمانه که ادبیات من زمان سیاسی قد بکار نمیدونم زمان سیاسی بومی گرانته یعنی زمان ادبیات جبر کو راستی من اس به ادبیات و مجیلم و ادبیات بومن گلک خوشه یعنی به زمان دایی که من نویسندیه و کو دایی که کیرو که خوش ترا بجه و تجی واسه به مرخت مثلا و دار بده به رنگی من نویسندیه تابع یعنی هر پرتوکه که آرمانج که وجوده هست لی آرمانج آمد ویده دا خاص ایشین ما زمان جیبو گله گوتنه کو بینش بیکه متداب کاری نانه اصلی گله حساب گیرم اصلیت دیارم یعنی چاوا تو چی گوتنا جها وید دیتینی واسه کم دیگه تشک باجه دا که اصو ساد کم بلکه گله کسیت مهنه لسر زمان خبتینه فقط او گوتنه دایی کو بابه مد زانن هم نزانین یعنی راسته که خواه زمان تیش بیتیرن واسه تیش بیتیرن مش بویبه من آرمان چکر که از زمان جی برشاب بگیرم تشکی گله که واسه آسان چی بویه بو فهم کرنه و دامت دست بیت که جی من گله که سروی خبتی یک منظرات سری تدا شد که یادن تو تخوازی دعایی بزانی یعنی تب چیشیتن هنده که تب حتی حوال کوردکتا کری سر راست کری نه رو جاده خلاص کر یعنی گو من نتگاری خواجه خلاص بگیم گو من تخواز بزانم انجام چیه یعنی تو که وصایه زمانه که ساده و به شوه که وصا انسان پیت مرخ بچه بله مامسته دوی پرتوگا بردلا کردستان پیاما تبیگینی خواندوانا چی یعنی دوی پرتوگی تکیجا پیام دخوازی بدی خواندوانا اصنها هندت شده خیال مش گستنه اجبر ویجی اوادیه چونکه الهمبر زمان کردی از خمساریه که گله که مازم ببینم جبر ویجی اسنج بخواد بجم اجبوی همون نویس کارت کرد بجم گله که انسان هنه بلکه نه از وی داریم ال اروپا ما در فتح گاشم همه تشتا بنویسم هیا آلیه کو کس زختا گرتنی سرمنکه دی بلکه گله کست مهنه با کور کردستانی نه دبن همو زختو و اوان دا و شانه دکن و پرتوکا کم دکن ین حفظیا ین هر کسی که دوشینن لی خاندوان کرد گله که من مخابن اف گله دلی من دیشینه از سنه داخوازه کتکم از بجم یعنی هیوی و رجا نکو رخنه هیوی و رجا دجمن چقاس شدت الفرم بکار بینجبو که هم زمان خوشبیر بکن دوی ام به هیچ شوه که وی قبول نکن اگر ام نکوان به زمان و باخوین جن دوی ام مال خدا بکردی باخوین و ام ایشی خواه بخوینن جبو که ام بزانین ام کینه و دجمنی مکیه جبر حتی ام خواه و دجمنی خواه ناس نکن ام حرتن بین خوابانده اول راسته که خواه ام هزار جار دیجی سر خوراکن و بم بکوین اگر ام راستی خواه و یا دجمنی خواه دیروکا خواه دیروکا دجمنی خواه پیلان خواه و پیلان دجمنی خواه نخوینین ایشن خواه و زختا دجمنی خواه ام نخوینین ام دی ساجی هر بین کفتی بین و هر پریشان بین هر جایی تشکی نخوابان اول راسته که خواه تنه داخوازا من از کارم بیجم ای کووی پرتوکی بخونه دبکو ببیتا نجات پرز جی جبر راستی جی از خوازم دمینا که بدم بلا ببینن جبو که بزانن که چه تدایه ده سال 1927 حتی 30 تام سال ندیاره ده سرحلدانا هریما قلابانه دا ویدمه برپرسین هریم پرانیا پیلان کری بو که سرحلدانا که بکن چه دکن یک جوان کسان که پیشنگ سرحدان تا به اف پشت بیچید به اوادین همه فاتسان دبون اف ما بو کسی که بناو عثمان قطوش گند حلاله اوه ملا نصرالدین اوانه لهمبری دولت ترک ایسیان کرن و نهلان عسکر در باز حریم واجب ببینه بصادن عسکر ترکاج پشتن ملت حریم گویا و عشیرا گویا و جیر کیا تا به همه حریم واسه چه بو حتی شرنخ جزیره و منطقه همیا اما الوی در هنده جدا چه بو از کارن وی بیجم تنه از مینا که کیا وحشت دولت ترک بیجم پشتی اف
گنگشه ها سرهلدان و شر ناوین ترک و کردان دا خلاص بیتن عثمان قطو ملانه سدین جوالی دولت وطن نگرتن پشت 40-50 روژا ایسکنجه یعنی تا به گله کس گتن اما افحاد کسب به شکل جدا جبر که عثمان قطو سرکشک یه سرهلدانه بود گرتن و برن گلیه بدلیسه یک دستیک مازنم بجین منجل آنین آجل بن هل کرن دست و پیت ملانه سردین گریدان جو گنده کروره دست و پیت و گریدان این خستن وی منجره دا آجل بن هل کر وصانی کشتن یعنی بوحشانه عثمان قطو گرتن اوجی خوش مرنه یدی به مرنه هر لنگه که و حسب اکته گریدان حسب و لحسب راستان بکیوه را حسب هیک اونه که دا چو او انسان وصا یعنی حتی سر شخص کرن کشتن یعنی بوحشت وصا میناکا بر پکیکه نبود ددم پکیکه داجی کسا که از نخوازم ناوی بیجم ده پرتو که ده های ایکو مرق بکن پشت مهک دمه ها اسکنجه هستی لشی و همش کاندن انسان هات یا بر منن دقیق خود هجمه را که ایدی تخاصیتن یا نیوش بدن و خلاص ببه جوی کارساتی خلاص ببه شده کن رادبن خورتوم اکتین خورتوم اکستیر تخن بزوره تخن دویی دا تخن زکیوی دا دمای خستن زکیوی کوه که بسروی خورتوم هل دیکن آوید کلینن آوید پی خورتوم بعد دنه هندر ایوی ده هندر دا زکیوی تشاوتینن بعدن او حیرو ریوی و میناکی به همه تشاوتینن واسا دا کجم و به هزاران تشتی واسا هنه همه دوی پرتوکی دا هنه جاش بویوی یکو بخوینه و بزانه چه وحشت هیه و بزانه چه بویه دبکو مثلا از وی بجم پشت 10 سال دی بکی گنج ما حتی تشتان نخوینن نزانه چه کارسات چه بویه تا بخ پرزگیرک نه وجه پرزگیرک امین دوی ام بنویسیم خمساریان هم بر تشتی گلکی هیه یک جا تشتی که از دیشاندم دم از چوم ایکی برایو شهید کفته نزانه کیزان سال شهید کفته کیزان روژه شهید کفته بویر شاو چه بویه یعنی براستی افجی ایشکی مازنه دمام ایشت خوش بیر دیکن اف زحمت اف گلکی خطره دوی ام واتشتم یا بنویسیم بکنه بلکه جبو گزاره که خود صرف اساس پرورده بکن ام بزانین اف فالاته به چه خاص خوین هاتی رجادن حتی اف فالاته ام بکاری تو دا جیان ببین جبوی بی پیشنیارمش خاندوان کرده بلاوی بخوینن بلاواتشتا بخوینن یعنی بلا تو طول خانه و که بلال بیرا تبی زارو که خال سر وی هشمندی مازم بکه کد تو کسی که کردی و افقال دجمن تایی غدار هنه دوی تو خانه فروشی ای رو کمی بینین هندک انسان مهنه یعنی جو دجمنه که دجمن ترن امی رو که تماشا بکن کسی کدای بابای تو حتی کشتن نیوک آجان دولتین یکو بر 5 سال قطر عام سر چه بو ای رو که اوی خدمت دولت ترکن ده سعادان شیخ سعیدا ده سعادان پشتوی دا یکو دای بابای تو هاتنه اعدام کردن اوی رو چه های زده اوی ارش سر تبدیر آزادی کن یعنی اف شما جبر کو پرتوکا کو بویا کو چه بو نه بویا پرتوک اوجه نه خواندیه آج بونده واسه چه بویا اینه که ماسیر داد ما مستمن کی تزیده بتمن قصری مزنه کی نه شنیه یعنی یار براستی بحثا بویاری دندری داد کی براستی یعنی belki temenim pir negelsaxsan pir duyê dilemdan nejiyan kirim lê belê hinekî ên dema notî wa têşême û hinekî xwendinê me li ser vê awayî bi rastî jî wek me ra dibe wê dema berê wê êş û elemê gelê Kurd kişanî wiya tîza me ra dijiyan kirin yani ev dijiyan kirin ne ku xemgînî bi rastî belkî îro pêşengiya tevgera azad belkî hezar cara tola wiya sedin lê hindikî jî yani êşa dundirê me de îna netemiriye yani ez ya bêjim mamoste dibe pirtûkê da bi rastî bûyerê pir balkêş em bêjin te di behsa wî kir yani herî pir bandor di nava vê pirtûkê da kîja bûyer pir bandor li ser te çêkir ya jî kîja şexs te çaxa behsa wî kirin bandora mezin yani em bixwazin nexwazin di hin nava pirtûkê da ya qehremanê pirtûkê pir bandor li ser me dike ya bûyerekî gundekî ya jî em bêjin tiştekî çaxa behs kir bandor li ser me dikirin di pirtûka te da jî berdêla Kurdistanê da herî bandor li ser te kir kîja bûyer bû
yani bi kurtasî kar biya bikî yani pêşeş tişt hene ez nikan ferqê bixîme. belê Yek ji van bûyeran gundê bêgav te li Şemzîna yani dema însan bixwîne însan cana çavê xwe bigire rastî. Yek gundê Ziravik yani malbatek çawa zorikî we hemû kuştin bûyer gelekî trajedî ye. Ev her du gelek ew bûn. Yek gundê Helal li ser malbatekî dema jinekê bi navê Şemsê şehîd bûy. Bi rastî ew ê gelek bûyera wê dilêşe. Yani hemû jî wesanin lê evane hindekî bû min cudaya din bûyera Zelê. Bûyera Zelê ev ê jî yani çîroka wê çîrokekî gelekî trajedî ye. Bi rastî jî ez karim vê bêjim eger demê pêş da derfet hebin ez sed dizanim wê ji vê pirtûkê gelek sînema çêbibin. Yani bikarin bikin sînema bikene belge film ji bo ku bibînin çi çêbûye. Ji ber vê tabe mijar gelekin ez karim bêjim çî ne yani hin tişt hene bi rastî jî nizanim. Naxwazim de cara bîr lê bînim. Ji ber ez pêwastiya me ki heta her dişî êdî her giran dibe, her dişî her giran dibe. Mirov nizane bêje kîjan ji kîjanê biêştir e. Ji ber ku ez karim bêjim heta arşîvek ya komkujiyan e. Ev pirtûk arşîvek ya komkujiyan e vija ji demê Osmaniya û heta ku salên ku penaberî çibû yani not û çarê yani aynı tişt. Sistem çawa çêkirine, çawa însan dikuştin. Yani çawa bi jinê Kurda leyîstine. Dema leşkerek deh pênav serê dayîkekê detin dibêjîtin ez ê te terbiye bikim. Yani ev çi xas rihawê yani çi xas êşa wê giran e. Yani ev kîş însan heye ku li hember vê eger çi xas şerîkê dijmin jî bike yani wijdan heye. belê Yani dayîkek em bêjin îro ki em Kurdin ê bişî dayîkek tir jîl pêş çawe me pêxwedan te ser serê mir dibêt eyb e yani dayîkek e ji ber ku jin serkaniya jiyanê ye yani divê em vê bizanîn. Dayîk naye bî tiştek wesa lê bikin ama van zalima van zebaniya ez karim vê bêjim yani zebaniyên cennetê wê gelek bi rehmtê min ji leşkerên dewleta tê. Divê em vê bizanîn yani. Yani bi ji kuştinê zêdetir bi hemû pîrozî me hatiye leyîstin. Ji miriyê me ditirsin. Miriyê me bin erdê ji ber xelas nabin. Yani em ê çawa bikarîbin bêjin bûyera dilêş kîjan nîne. Yani dema însanê te bin erdê de ji ber wê nekare bihewîtin yani wê çawa be. Ji ber wê jî bi kurtiye gelek bi kurtî min nivîsandine hindek kes hene belkê jiyana wan romaneke min paragrafek nivîsandiye. Lê min got divê hebît. Ji ber wê ez karim bêjim arşîvek ya komkujiyan e ya hovêtiyên dewleta Tirkiye li ser gelê Kurd. belê mamoste. Mamoste yani bi vê pirtûkê hem zimanî wî zimanê Kurdî û hem jî wek te binav kir yani ev komkujiya yani belge komkujiyê em bêjin yani ê te xwe giyandinê ê û ê te ew kirî te wa komkujiya divir da bi zimanekî wêjeyî û bi zimanekî civakî te rabê xwendevana kirî. Yani tu dixwazî ji nifşê nû ra yani em bêjin Pirtûkê Kurdî, zimanê Kurdî ji bo wa tu dixwazî ji bo nifşê nû çi bêjî yani şîreta te ji bo wa çi ye? Yani niha nizam li welat ji ber ku ez li Bakur jiyan nebûme nizam niha rewşa pirtûka çi ye. Kêm zêde hinde tişt bihîzim ama te tiştekî mirov bi xwe xwe bibînî tin jî cuda ye. Belê Mixabin yani ez karim vê bêjim min bi xwe çend mîna gitin êdî giringiya zimanê Kurdî li Bakur gelekî kêm bûye. Ez hêvî dikim rica dikim yani divê milletê me li xwe vegerîtin û giringî bi pirtûkên Kurdî bidin. Ji xandinê zêdetir jî divê her xandevanekî Kurd eger Kurdî jî nezane tinê yek daxwaza me ye ka çi derdora û çi bûyer hene bila deng bigire. Çi çîrok heye bila bigire.
دروجه که بیت امی بکارین هم یا بنویسینین یعنی چه تشکی تاریخی هیا بلا بگیره بلا آرشیو بکه اگر دنگ به اگر سر کاغذ که جنویس هاندیه اگر روزی که ببا مال گیرو که دبکو ایرو که اف پرتوک تشکی بچوکه یعنی پرتوکه که اما به هزاران بویر مازن تدانه جبوی 10 سال دی اول دیرو که دیرو دوی هم بخواه چکین دیرو که دوی هم خواه بنویسین چه از بو من نویسین تو که اصلی کلی نیل سر ما بکتن و که من کار بکه جبروی داخازم جهمو کسی خاندوان کرد یکو کردی تخوینن و نخوینن یکو زانن و نزانن هم هیوی و رجات کن هر کسی بخوابت تجربه که هم بکارین بویرین چه بوی دیرو کاوان روشن های آلی کلتری هم آرشیو بکن جبو که هم بکارین جه لحیا اسیمیلاسیون جبوی هم بکارین جه لحیا فاشیزم دولت ترک و فاشیزم دولت ایران رزگار بکن و یا عربا جبر کو از وی بجم چند صدمین ننویسندنا دیرو کامه هنو زمان مهیه یک قدخه دولتا لقاس قدخه دولتا مخابن دبن ناو اسلامیت دا هیزن کو اقتدار خواستن نهلانه تشتکی مپیش بکه و اگر امیرو که چیروک شعر و هلبست احمد خانه ملا جزیری فقیه ایران بخونین اما ایشین وی روژی ببینین که عینی وکو ایرویه دبکو وی روژه دا که خاندوان گلکین بن به زمان کردی هیچ نبنجی لی ایرو که پر هنه درفت هیا هرچه خاص فاشیزم مازن اجی لی کرداجی کاریه گلک کسین روشنبیر گلک کسین زانا و زمان واجی تیرید کتن دکارن واتشت همیا بلگه بکن جبوی کو پیش رو جامعه عمل سر واتشتانه هندکی بخبتین هم جبو کارن آستاخواه یا زمان یا پرورده یا دیروک خواه بگهین یا جیهانه هرچه خاصی اگه هم ارد خواه کولین جیروک همه گلک جا خلکی پیش کتی تره لیجبر کو تشتی که کناو کردی تده به حکبه و کنانجی دولت ترک محققوی ودشیره تنه تشتی که گیردای گشتی تیله ما مستعب پرتوک باکور کردستان لجاجه درکت باز باورم و شانخانه جاجه درکت باز اشاش من راست بک خیره بله راست یعنی اف پرتوک نها باکور کردستان لسر اینترنت جاز باورم yani karın tamaşvan meci karın xo bigenin ve Portugal berdela Kurdistan ne olsa yani tikar bir mera duya vida دکارن تشتاجی کن او هیا بس مبیر که دسته که مگو چیروکا پرتوک جیهنه که جدایه اشترا تشتاکی بجم ما پرتوک چه دوی 200 پرتوک دابان من پرتوکی من ری کرن 11 خزیرانه پرتوکی من استانبول تینه گرد دست دانان اصلا پرتوکی حتی نه همه دین نکریه انها آشکرات کم ایمجی دین نکرد مگو حتی روشانه حتی از چاره سرد کم پشتوی از داخوی نکی بدم جبر کو پرتوک نها دست دولت دا دست دانان اصلا دا چند لبک گهش نه دست من برین جدا دبا کو پرتوک همجی بی قدخه کن هیچ بلی ناکرد جبر کو گرتنا دست پی که دا چند خال وک هیچ دانه پیش دانی یک جوان خالانش چه بود دناورو که دانو زانم این اجی عجب ما امام دیرک او کرن ترکی لگونده که گوره چونه لوی داره اپراسیون اکرا کنه دو گنج گرتنه برای حفظ آروی بون لوی داره چند توال دیتنه شهید خستنه یعنی کمکوژک لوی داره کرنه یکسر او کرنه سوچ و هکر پرتوکی گشتیجی لی بخوینن گوهدار بکن از باید که من راستی خواهش ما باجتر بزانم خود زانم جی لی اف بوی سدم کو پرتوک نگهید دسته ما و اصلا که جیش بروی سکنی مجبر حوال میلوی جی پی میجل من نخواست راستی جی دسته که آشکرا بکن فقط اف هیا یعنی دوی پرتوکی در راستی دولت ترکیه جبوی ویجی ترکیه نا خواستن راستی و بخواندوان کت را به ناس کرن اول راستی که خواه از کام به متى تشتكي لتنايا تنا راسله دولة تركيا دولة تركيا يا عملي ويتشي ديارة ده أوايا جبوي ويجي برتقالات دست ساكرين برتقال نهاد بن شابان ده حتى دعوة جهات يفكرن ليه حتى نه دعوة أنجام نجرتيا برتقال نهاد نبردان جرتينه yani el وشانخانه yani بلاد که sadece Portekizler بشاندان چند دکمانه ید بومن نهاتن او جهات جرتن یدنجی یعنی مترسی هيا
اشترا بيجم جبوي متسلای ويجي ابو قدقه بکن جبوي ويجي طب مزيدا چينا كان جبوي ما قلت ام جرباندن اكيد كان اما بله چند لبيت ما يجي دبكو بيجتن يلا وانا جي هم يكون بكن وحقي في برتوكين الفيدري فولات بتا خواندن يعني اف تشت دبا هبي تنجي هر چه خاصه بحث بيواجو اشت تشكو سكن جي اما مباري پادشتاني نه جبكو دولت ترك قط قاس زرمز خاله که جنات گوارتن رفت گوارتن دنیا ته گوارتن لینیت و نزیکاتی تو نه هیچ دوک خانه چه تشتک در نه آت گوارتن جبوی نزانم یعنی و حتی کنگی خبر کبنه به یا تمامی قپال بکن یا جی بردن yani. Yani ma Afaya. tebbe Portugeki yani en az da büyeri hatını jiyandın, büyeri rastı hatını jiyandın. Devleti bu katliamele Bakuri Kurdistan işte bejini Kurdistan'ı kırını, sergele Kurd kırını. Yani en az da ona merakları beji ve belge yani dema peşta yeki خوب fazla bir gene ve belge, karı خوب bir gene belge az bavarım. Are dikara bir jajera keva tekiliye. Az tiştek di bejmiş bir ki bubura. De kesatiya yani biraya ve Portugi de kesatiya herema botan hakarida. Belki او ظلم على سرگشتی کردستان جبک و مثلا هریمین وکه درسمی و جهن وکه آمده و درا بستان مردین و باجر می با کردشتی همه جها عین تجبویه یعنی فرقک نبویه وحشت چی بوی فرق نبویه لیمن خانه جهان لیمن به طایبت کسی که بویر جان که نمپارا تکیلی دانایه به طایبت الوارگی ها مخموره چند محبات کمال جزیره می تکیلی پیرادانه جبک و رفشه که جدا با محبات آن همه شهید کردنه من مجبوری مقابل هبه من ده کساتیا وان و هریمه دا من ظلم على سر کردستان گشتی بشیوه که هزا پر حد من نشان دایا جبال کل همه جها عین پوزیسیون بو لهمه جها عین بریار بو عین دولت بو یعنی تشک جدا نبو yani جبوی مخابن نه هیچ گارتنه چه نبویه شخوا دست بکر باجرن نزدیک ترکیه دست بکر شوا انسانی ما کشتن خو حتی قتل عام مرا سجی یعنی اوانه ما چنگی چونه جبوی هیدی هاتن ایدی قونا غداوی بوتان هکاری جن هدف جبر کل به دری علی چند زمان داجی پر خورته و هم داجی نزدیکی باشوره یعنی چند طرف چون جدا هنه علی سر خودت علی جوراف هدا جدایه جبوی و دیرو که داجی رول وی دیاره یعنی حتی برای میلاد مثلا اسکندر مکدونی یعنی کی داری بنده کرد یعنی اف رول و هرمی دیاره جبوی به همه پلان و پروگرام ادخال الوی داره دان مشاندن و وحشت گله که مثلا دان مشاندن جبر کو خاصن چاوی گل بترسینن لی تشتا باش چیه کرد بلکی بترسن لی تجارا یک و روحی کردتی پر هبه تجار تسلیم نبویه جبوی دولت ایدی نگهشت انجام خواه اگر ایرو که زمان کردی بلکه روش آوای کردستان 500,000 خاندوان مهنه یعنی تشتکی نه نورماله پشت 10 سال دی 20 سال دی امی انجام امی برهمه بخواین امی ببینین نیل با روش آوای کردستان چقدر کار اساس چی بون چه پشگیریا و اوید که ما نه دولت ترک بو هر تن به نوع اسلامی داد به نوع دیداد به نوع دیدا اف تشتکی نه ایرو که عینی تشتکی جبوی بجی دیولویر جی اف نویسات چی ببن جبر کو بویر این کو چی بوی جشن گاری حتی روش آوا دوی محقق یعنی نویسکار ما بنویسین روشنبیر ما دوی بنویسین اگه به زمان بیان جی بنویسین دوی بنویسین که زمان خانازان جبوی داغاز ما یک جی اوا دوی افتشتا ببنه آرشیو دباکو صباحی روشالات خاطب بینه همه رجا انسان ما صدارت کتن حتی بزوره حق بنه کوزوره که یا په اعدام شد کن صدارت دادن جمالبات وادستینه بزوره سرینی پیدا کردن ده بالاف کردن نه وحشتش به ماستر چه یعنی دیگه افتش بین نویسنده کس کی چوا شهید کردن کی چوا کشتن کی چوا گرفتن دیگه به هزاران نها کرد هنر روشنبیر ماموستان پروفسور هنر لهمو جها بالاف بویه دیگه هم حق وی تشتی بدنی دیگه هم حق دیروکی بدنی کو امجی مشخص بدل دانه حتی کو مکاری جیان بکن از کار میناتی که بدم ایرو کل چین همو تشتاد خاطر هم بجن زا اول پیسه اول نزا چیه حتی کیزه کاده خواهد کرد مکاده خواهد شما من بسیار که مسئله چیه جبر کو دشار دا
نچوری اف تشتی همه خورنه او تشتی خوش بو خاکی نه کلتر گوام سر و مازمی دوام اصلا خوش بینه کن دیدم کرجی بی حتی ام وینا کنم سرکفتن دست خانه حتی ام دیرو که خواب دستی خواه ننویسین نخوینین فهم نبین سر پرورده نبین امی هر مال خلکی بله ما مستمجی هدی دی گیان دایا برنامه مگو 45 دقیقه مای مم گیان ساعت کیجی براستی جی چیروکا او پرتگی تچاق بحث کم مش خواه ما سانکه دنابا به پرتگی دا جیان دکم یعنی به چیروکی جیان دکم مش برای نخواست پرشی بپرسم هری دایا ما مستدخوازم بپرسم یعنی ام بجم تماشوان ما لسر تیک توقی لسر فیسبوکی لسر ایکسی لسر یوتیوب جی ما گودار دکن تدخوازیش تماشوان مرا و جه خواندوان بردیلا کردستان ای پرتوکیتین دست و ام بیجن بردیلا کردستان جه خواندوان ورا هری داوید خوازی چه بیجی ما مستم از وی داخواست کم به تایبەت نها دەرفەتێکی جودا هەیە لەسەر تەڤنên civakî ve firsetekê her tişt du alî divê mirov aliyê dikare baş jî bikarbîne dikare xerab jî bikarbîne ez daxwaz dikim eger Kurdiya însanê me çi xas xerab jî bîtin ji Tirkî baştir e bila Tirkî bixwînin û binivîsînin bila weşanê bila tevnên civakî bigene cihê Kurdî bila bigene dibistana Kurdî eger dewlet îro çe li dibistanê xwe de neherî em bixwînin divê em li ser tevnên civakî em hemû tiştê bikene Kurdî ez karim vê bêjim ji bo vê min jî tiştek amade kiriye li ser qenalek min amade kiriye ez sibehî û şonda dest pê bikim ji bo fêrbûna zimanê Kurdî û zimanê Kurdî Fransî li gorî asta xwe li gor jî hatina xwe hêdî min dest pê kiriye min amadekariyekî baş kiriye ez bawer gelek kesa jî dîtiye û li gorî ku me li ser vîdeoya temaşe kir aqilê we jê girtiye ez dixwazim her kesekî çi destê wê tê ji bo zimanê xwe divê bike bi çi rengî be bila bibe çi qas xeletî jî hebin bila dîsa bi zimanê xwe biketin zimanê te xelet jî be tu îro eke te xelet neke tu fêr nabî ev rastekî xwe ye em hatine Ewropa em heme fêrê zimanê Ewropa bûne em çima fêrê zimanê xwe nabîn eke em rojê 2 saet ser zimanê biyanê bixebitîn nîv saet em ser zimanê xwe bixebitîn em ê baştir ev bikin em ser zimanê biyanê bixebitîn çima ser zimanê xwe nexebit yê ku vê neke rastî jî baweriya min bi wî însanê nayê çima çend hezar şehîd medane ji bo çi me ev tiştek kiriye divê em hindekî wijdanî nêzîka meselê bîn yê ku di şer de çû canê xwe dayê eger îro ke ez li ke dawî xwe dernekevim bi zimanê xwe bi fikra xwe bi girêdana xwe ferqa min û ew dijminê ku şerê wî kirî qet nîne divê em vê bizanin bi zimanê Tirkî Kurdîtî nayê kirin ez vê westa şwera zelal bêjim em divê bi zimanê xwe doza xwe bimeşin divê em bi zimanê xwe xebatê xwe bikin divê em bi zimanê xwe perwerde xwe bikin divê em bi zimanê xwe di nava tevnên civakî de zêde bikin û fêr bibîn hêvî û rica min ev e ji hemû kesê xweyê wijdan ji ber ku rastî ji hinda însan hene nihat dibêjin em Tirkî dinivîsîne ji bo ku niza dijmin fêm kir dijmin qet tişek me naxwînî divê em vê bizanin direve که ام خفیر بکن بلا دشمن تش مفهم نکرد باشه چما کسیش مفهم بکرد ای کو دشمن مش مفهم بکرد بلا مرق بکه اگر تو بخوازه فهم بکه بلا بخوام مرق بکه ام زمان خواب خوین ام زمان خواب پیش بخین ام زمان خواب بنویسین اگر غلطی بچه بلا ببه وک شخص اواز آماده ما هر کسی که کو بخوازد عالی زمان دا تشتکی فیر ببل عالی کارش ما بخوازه لگوری در فتح خال لگوری زمان نخواه حتی دویت بر عالی کار استر راستی بشه ji bo wê jî min qenala Fransî û Kurdî sibehê ez dest pê dikim û eger ez te re bêjim ji ber ku xeyalê min şikestine divê meselê de min ji Kurda zêdetir ji ber Fransa çêkiriye çima ez bawer dikim Frans fetedê xwe fêrî Kurdî kirin ji bo ku Kurdê xwe fêrî Kurdî bikir ew rastî te re bêjim ema rica min dîsa jî ew e hêviyê me yê ku şikestî bila rast dernekevin hemberî milletê me bila vegerek çê bibît ji ber rastî jî ام li zamanê xwe dernekevîn em ê piştî çend salê dîtir bibîne koleyê xelkî mamoste ji ber ku teblê weşana me bûyî û te behsa hem behsa berdêla Kurdistanê Pirtûka berdêla Kurdistanê te kir em spas dikin maliya ba bi rastî jî nêrînê îro te me ra par vekir te temaşvanê me ra par vekir bi rastî nêrînê herî pîroz e
او د ناوا به پرتوګه د تشتیان تی زمان براستی جبوی مهمیا وک بلگه کی جبوی دما پیشی اگر ام بجن مرو ل قایناغا بگرلو بلگا بگره بلگه پرتوگن و اوی و نفساندی و خو به دست خو لکونیکری مرو میلاتجگو اگر مرو کی دیروکا خو نه نفسینی نکاره آزاجی به جبر و داجی اف دیروکا کی میه یعنی دبه بلکی قاتیان به ل دیروکا کی میه ام باش خود ببینن ام باش خزاربن ام ایروژی لسرویا او بکن مالی آبا ما مستجبر کو تمه نشکان تبه صحبت خوش تب مرا کر هری داوی تخوازی تشتکی بیجی سه تکاری بیجی تینه بیجی سه میوشانه قاپات ما مسته gelek spas ji bo bernama we ez gelek kêfxweş bûm ku me demekî xweş bi hev re derbas kir me agahiyên baş dane hevdû heta carekî dî serkeftinê ji we dixwazim hîvîdarim hûn di bername xwe de serkeftî bin û em jî wê temaşe bikin temaşevanên Kurd bile hemû temaşe bikin ji bo ku em guhdar bûyer û rewşa xwe bikin li gor wê em jiyana xwe ava bikin rêz û silav bû we û hemû temaşevana serserê min serçavan gelek spas temaşman jan îşev jî giyan bername jiyan û çandê wekûn jî zanin em heftê carekî li ser vê kanalê a YouTubeê Ewro Kurdê bernama bi zimanê Kurdî a jiyan û a çandê em din meşandin vê heftê jî mîna me got mamoste bû me ser Pirtûka Berdêla Kurdistanê me nîqaşek berdewam kir ji ber ku em me godar kir em spasî dikin ji we hemiyara şev baş şev baş